sanibona bafowethu anibekile noma mhlawumbe hlezi nobantu banathi ugoloza indaba ziyaphatha zapha sibanga seplaje uze ukuthi kubove khotha abanqa intombi ziyamkhumula bazamkala intombi mina idumanyaza ukumhlaba intombi encane le bafowethu mhlawumbe hlezi lokhuluma nani bafowethu ngithanda libeke lodaba licace lulwazi kahle ukuthi kwenzakala la umhlaba hlezi njengoba noma ngihlezi kanje la hlezi ubheka umndeni lo uhlezi phambi kwami nje ubona egugqeni ehlezi nomunye ubheka umndeni oduze kwakhe madoda amakhulu insizwa nonke ehlanga sezasi South Africa manibikela nonke kunenduku engiyikhandile la efika entsha esebenza ngempoko yembuzi ayikhethi imbala yembuzi kodwa ibe nokubuhlopho bakhona kokuphakamisa onke amabhizinisi kakhulukazi ezimotweni kubantu abayi-ona amatekisi nabantu ababhekwe izitha ezibafunayo kunesikhathi ukuthi kuyakwenzeka ukuthi uthothe abantu ekhaya ngokuthi awutholakali wena befike bebulale wonke umndeni njengoba kuthi ubheke umndeni ubheke nawe-ke mfowethu wena owenza izinto zakho abantu abaningi bengafuna bakufela umoya mfowethu le ndoda ephambi kwami ngokuyibona ikhutheme nje idla impande le yokukhandela wena kuthi ube nayo impongo ukuthi ubheke umndeni ezogada wonke umuzi wakini igade ngisho abazukulu igade ngisho izuzwane igade ngisho impahla efuyile esibayeni igade ngisho imali wena igade ngisho amabhizinisi igade ngisho imoto igade wena uqobo mfowethu uma uyiphuphe usuku ungethuki ngoba uzoyiphuphe usuku ibheke ihlezi nawe la uhamba khona uyajika ube lembuzi phambi kwakho njengoba kuthi ubheke umndeni ngiyaxolisa ndoda usho njalo njengoba kuthi ubheke umndeni iyashintsha ibe wena babethi bayakufuna abantu bafica le ndoda lobheka umndeni ophambi kwami ngoba uhlale ukugagile ngasonke isikhathi nomsamo wakho uyawubheka ngoba njobe suke khona nalapho ehlukule khona uzothola kuhlezi yena eduze kwakho lapho noma ngabe ukuthi indawo engekho uzobe uhlezi naye ubheka umndeni mawufuna ngukhande uzokukhanda ngayo le ndoda ngukhande ngale ndoda wonke umhlaba uyohleze uphuma phambili ngisho emacaleni uzokumela le ndoda phambi kwami ngisho ngabe kuthi isithembu sabafazi uzomela ngale ndoda akayisho lokho uthatha isithembu singafanele thatha isithembu ngoba kunesizathu bese kuba sithi phecelezi nonkosikazi ekhaya ummisa ngale lizwe kwalale ndoda ngoba uyena ubheka umndeni ozobheka wonke umndeni wakho mfowethu sukuma uze umahlaba ehlezi umahlaba ehlezi uzofika kweze ngiyaxolisa mfowethu ukuthi ngikhulume kakhulu la ku TikTok obathi ngikhulume kakhulu uthi ngiyabona impande eningi impandane kayithoki eningi impandane utholu umuthi oxoxa indaba kunini angisho mfowethu uxoxa indaba wabodwa noma abafowethu enginabo la lomkhakha obunyanga ungayixoxa indaba kodwa ukukhanda komuthi akufani njengoba kukhona na inkuze phambi kwami njobe ihlezi kanje isigubhu lesigubhu mfowethu asibulali umuntu kodwa sikhanda wena uthi ube indoda ukhuluza ukhokhobe kugoma ngaso ukhuluza ukhokhobe njengayo ubheka umndeni uzokubheka uyangizwa ukuthini mfowethu ibayinya lompongo engiyasebenza ngayo emhlophe noma nganebala entaleni kodwa emhlophe noma nganebala enjani kodwa yendoda uyayizwa fanele ngisebenza ngayo ke ingakabakhwela abafazi ithi khwela abafazi uzokusebenzisika usuyenzile ibisikwazi ukuyikhwelela ke egcekeni isiyandisani isiyandisa ibhizinisi lakho njoba yonizali khwela ibhuzikazi yandisa ibhizinisi lakho ibhizinisi lakho landile phambili uyangizwa mfowethu njoba ubona isikhathi ngisebenzisa inkukhu iport chicken izalwa inkukhu lezala amaqanda uyayizwa lo ndaba okusho ukuthi umsebenzi wakho awuyiphansi uyaphezulu awuthwele njengoba kuthi ubheka umndeni nje awuthwele uyangizwa mfowethu hayi ukuthwala uyayizwa lo ndaba eqhubeka kwesikhathi ke uzokuzithola inkuzi yenkomo hayi mnyama uyayizwa lo ndaba leyo sigadi inkomo entshontshwayo ngiyayikhanda ukuthi inkomo zakho zingantshontshwa iyayivimba azuweli mfowethu ngeke uyithathe ngiyakutshela ngiyaxolisa kunina abafowethu ukuthatha imfuyo yabantu ningathithi mina sengikhuluma ngoba sengifuna ukuvala nini ukuthatheni imfuyo yabantu kodwa ngiyabeka lokho ukuthi mase ngukhandele lo ndulo ayiweli inkomo yakho mfulo babaningi abantu abahlushwa abantu abagamayo uyayizwa lo ndaba bakuthatha imfuyo so-ke nobheka umndeni wona obheke yonke into legcekeni ubheke ngisho ifa lakho ubheke yonke into awulezi kuphela iphupho uyangizwa mfowethu uthini kuphela base kunikezena uzungasayithi nje ingulubo uqobo mfowethu wozothatha lesigubhu siwu-25,000 mase ngikhandela le ndoda ithi 25,000 ngizokukhandela
akuzokufanele kusele zokukhandela mfowethu akusona scam lesi sikhathele zikeme sikhathele abantu bagaya kanti bezikeme ufowethu nawe nyanga uzofunda umuthi mfowethu ngiyacela mfowethu uzofunda umuthi mfundisi nakubheka umndeni uzomthatha ukufanele awuhluphi nokuzilokhulumana nomuthi makhona ubheka umndeni uqedile empilweni yakho ugonye uqedile futhi wena ogaya umuthi nyanga yake ithi nawe sangoma nawe mfundisi nawe umshumeleli mfundisi omkhulu ohlola abantu woza kumahlaba ehlezi uzothi usikhubuze amahlaba ehlezi esingenabutha esingenamngozi uyayizwa lo ndaba sofa sesikhanda kuwena ufuna sikhandele entanyeni uzosikhandela entanyeni mawufuna ukuthi sikhande uzosikhanda kuwena mawufuna khanda lokuthi okusuke ukhuluma ngayo sondela mntana baba sondela ngane yakwethu sondela lokuthi udika nini amadoda nabo mama babekile eceleni omama banamabhizinisi namhlanje banezimoto banezitolo banakho konke bazalisa ngemali nakubheka umndeni unembewu lo muntu ngeke ulambe ngiyakutshela ngisho emasimini ngiyafinyelela khona Nkosi yami sondela amahlaba ehlezi uzothola usizo ukhona amahlaba ehlezi induma esikolweni labazamataza esibambe sepresident kuze uphove ikhotha amanxeba unkomba nkombane uye lokhuluma naye mfowethu akufana kuseli lokho okwami futhi ngempela uma ufuna uzokufundisa uzakufundisa ngizokufundisa ngokuthi irunning audit nansi mithi khona eyakho mfowethu akusiyona yami ngizele ukulapha wena uthi umophili yonke into besifi silonto singapheli ngizoselapha la ekhaya induku engavuki ngizoyilapha la ekhaya ilento ukuthi entshume ngizoyilapha la ekhaya umndeni wakho awuzali umfazi wakho uvaleke izalo ngizokulapha la ekhaya kuningi ekwenza ilumbo bophethwe ilumbo uzolapha la ekhaya shabe kuthiwa wena ilumbo uzofanele lapha la ekhaya isilonto singapheli kuzokuthiwa uzonqanyulwa ngizokulapha la ekhaya ubuhlungu wenyawo lezi zidike zibemnyama ngizoyilapha la ekhaya umfowethu ayikho into engeziuza nethuku uzochatha la ekhaya nengane ezithane ngizithatha la ekhaya sukuma ndumbandubane kunjalo mfowethu ngiyabonga osibusisi yebo sawona yebo